piti cele ya, piti patang selalu nabi habis ya doang. Panjang kamar ada habisan piti begini deh kau. Payah jadi orang kayu kena. Di nak dosa di do baal calu tu. Di kamar ada buang piti banyak ikut lepannya wah. Sia yang ni orang piti begini loh. Oh iyo nak dan urus lah pajak-pajak ni dulu piti banyak masa awak nak dong bayar pajak. Awak ku edit dunia kau harus taat je pajak awak. Iyo nak ya lah. Nah, tu lah PRT dulu lah. PRT ni kau. Jalan lah tulis PRT lu. Ini yang jadi mah. Ambo Primbon Ambo dia ya memang nggak kurang, tapi dilawak jangan ragu.